Horas, selamat pagi Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malah suhurta tene boy use si sehanami na siyam. Marhitihon dirigapan si ganupari bata bani panurang sogoton. Paima ijalo hita hatani ne bata, pasada hita uhur tamartonggo hita. Puji-pujian terima kasih ma isombah kod uhur nami hubamu Tuhan. Bani ganup diar layak muna dok marmudu-muduhon goluh nami. Jana bani panorang sogoton masukon nami mahomani minggu-minggu adpen napa opatkon. Laho pasir-sirhon hanami. Mangalo-alo parrohmu napa duha dihonin. Sonai age mangalo-alo. Ari partubuhmu. Lanego kihama ura papikiran nai marhiti hatamu. Asisa ganjang nyarion. Gok ibagas hatamu mahanami. Ibagas ganupan lahoan nami si ganupari. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang kuria nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyang marianan bani panorang sogoton. Rigapan si ganupari bata. Sadarion hari Senin tanggal 10 Desember 2021. Aima tersurat bani buku Yesaya bindu 40 ayat 10. Nama katahon sonon tonggor Tuhan Jehovah ro ibagas sabuguhon anja tangan ni sandiri do na mandalan kon kuasa bani tonggor ma irik do hubani upani anja nasinarini mardalan ilobeni. Bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus haluahon pasu-pasu apa malas niuhur aido tene na ipasirsir ne bata hubani na hinolongan ni uhurni das kubani ari simakira ase bani hatani ne bata na tersurat bani padan na basaya sonai age das kubani padan na baru aima sada bagah-bagah ni nebata nasihol gukan ni nebata ibagas perguluhan ta si ganupari termasuk maay homani age das kubani guluh ta si magira asilang kapeni terpaluah kita antara guluh ta si sonari pakon haguluhan si magira jana on mahomani salah sada namaningon takas bata sebagai halak napor saya porini PHP ni guluh taon guluh parsatokinan tapi maningon do boy idah kita bahasa dekosi guluh ta nasatokin inagori tonga on adong do HP ni haguluhan si sadokah ni dokahni natotu ijon ma sonaha do nebata mambubai hita ibagas guluh taon laho maparayak guluh si magira ay na parlobe sahali isobut marhitehon ni Yesaya bindu 40 ayat 10 on bahasa nebata roh ibagas haguguhon artini ay siol patakas kon hubata langadong hapeni naboy mangambati langadong hapeni naboy mangolati hagukuhon ni nebata bani paroh ni ay porini PHP songon na lambat porini PHP ni songon na adong na mangolati paroh ni nebata hudunya on sasitong ni langadong sada kuasa na itanohon pe naboy mangolati paroh ni nebata hudunya on halaniai mase ope lape roho nebata hudunia on laho manghumi dunia on halani bagalan ope idop ni hurne tarpaima ope nebata bani hamu mahon ni hurni haganup jol mana adong i atas tanhon dok aipe ase ipasaut sura-sura ni ai laho manghumi tanhon uhuman bani halak naman lembang humbani harosuhni jana hagoluan si sadokani dokani bani halak na totap mambalosi
hatani nai bata. Jana bani parohni na padualihon ai nai bata sandiri do na mandalan kon kuasa bani. Artini ai porini PHP ididah kita ibagas perguluhan tasigano pari songon na marguguh do kuasa-kuasa ni dunia on, songon na marguguh do kuasa-kuasa ni jolma itanohon, laho mangatur na adong ibagas parguluhanta. Tapi bani paroh ni Tuhan Yesus na paduhalihon ay talarma langa dong kuasa barang ahape na itanohon na boy mangimbangi kuasa ni nai bata. Jana napatuluhon ibagas na laho mangalo-alo paro ni Tuhan Yesus na padualihon ibagas parguluhan taon ipasirsir nai batado upah hubani haganup halak na porsaya jana haganup na sinarini ibahin nai bata mardalan ilobeni. Artini ay marhiteko ni Jesaya 40 ayat 10 on ipausi do hape guluh ni halak na porsaya songon parmahan na mambubahon biri-birini. Artini ay ijagai parmahan indo biri-birini jana ibahen do ilobeni laho mambubai biri-birini ay hubani sapalan na mombur sonai mahumani nai bata ibagas na mangalo-alo paro ni Tuhan Yesus na padualihon ibahen nai batado hita mardalan ilobeni iparmahani do hita jana ibubai do hita hubani sapalan na mombur lang pitah bani sapalan na mombur tapi ibubai do hita ase gabe si parupe hita bani haguluhan si sadoka ni dokahni marhitihon ni aima ase maningon do hapeni totap ibagas malas niuhur hita mangalo-alo paroni Tuhan Yesus na padua halihon in marhitihon ni na totap komani ipabayu hita uhurta ipabayu hita perguluhanta ase ahana ni horjahonta ahana sinurahon ni hurta jana ahana iparayak kita iparomban hita maguluh taon ase domu ubani harosuni nebata das kubani ari simagirain. Amen martonggo mahita. Tarpuji marsangap maham Tuhan bani hatamu nadop mangguki ur apa pikiran nami ase ibagas na mangalo-alo parohmu ni anakmu Tuhan Yesus na padua halihon tongon Bapa gog ibagas pangarapan na mangguluh mahanami jana totap ibagas na marmalas nihur. Amen. Idop nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni na bata Bapa apa persoran ni tondoy na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan Bapa inang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat marhorja mahubat tahaganupan marhasoman guguh apa hidup nihur na humbani na bata. Shalom.